Ande ko bau ke sa ia me ko ni ke mamata e tau channel pa ke subscribe mai mo ke tau channel. O am ke u ta noa tu heni ki he whakaukau ko ia ko e Otua, ko e Toko Tolu, ko e Tahape. Pe ko e Otua, ko e Taha'i Otua, ka ko e Toko Tolu. Ko e sampate ko e hiri e sampate o e Pentecosi. Ngak mau beia he seswa Christian e ke whamanatu ai. Ai toka atere ni whakatohi tapu koe ni. Mōni kui kai ase fu irea ia koe ni i e tohi tapu. Ia e pēha no tatau ai e vesi. I e pāki motu a koe ku ngāo e aki, pāki a wesi, raksion mai ni ma vesi fitu pe ai. E tō tolu whakamo o ni. Ai e koe tamai me whorofora me lau maarie. Pea utaha pe ai tō tolu koe ia. Ka o osi whakapau ia i he ngahi tatau motu a taha koe o e ipseria raksion e. Koe ves koe ni e na tok tānak mai kau kristiani ne rei koe vesi e māmonga ves na tok tānak mai kau kristiani i ngā senturi ki mui o e lotu pa koe winga koe ke toi whakakau ai ai vesi a koe ia he ngahi liu ki mui ni mai ka neongo ia koe mo oni e nia o ku mau e he kristiani na mo e sias wha kristiani me tohi tapu koe Otua koe Taha'i Otua ka koe Toko Tolu koe Toko Tolu koe Tahape, pe koe Tolu, Taha'i, Otua. Ko whamke urea ki he ngai mea la he nima, o ko whamke whakamahino aki. Koe ulu aki, koe Otua, koe Toko Tolu, koe Taha'i, Otua. O ikai koe Toko Tolu, koe Tolu i Otua. Eo koe tuia e māmonga, pe he māmonga ia, koe Otua, koe Toko Tolu, koe Tolu i Otua. Rak fi loka pe me whakau māmonga na neanga whainu maga te fu i vesko na rau kia ni nai raksion mai ni ma ves fitu me pāki motua. Pau fia au pisa ni kai ki u ilo ai fu i vesi ki mo ai patangi whakau māmonga. O alu koe ni pa ke tala ko mo siasi ui kai kua i vesi ni au ni tala mai ai Tolu i Otua. E pehe fu i vesi ia o kuia e Toko Tolu whakamooni i he langi. Koe tamai, me wholafola, me lau maari. Koe kin tala mai ui ai Toko Tolu i Otua pe koe o koe ha Tolu i Otua whakamooni i he langi. Koe whakaamu ia koe ai koe whakau māmonga. Ka koe koe mea tu i he vesi pa ko whaamu ka Palestine mo lau tokanga au pita pa mo whanonga tokanga ke tau whorofora ke tohi tapu. E nai whatu e tohi tapu ia i ngai kuonga koe ni lot wha Christiane ko ngā kau apostolo tau tau te whitu ke whakau mo whakau whou. Koe ke neanga whakainu hina ki tau tolu ke ngai te toka te rine. O kawai ai Otua koe Taha'i Otua, ka koe Toko Tolu, koe Toko Tolu, koe Tahape. Aia, koe tohi tapu ni tala mai, koe Otua, koe Toko Tolu, Taha'i Otua. Māmonga tala mai eia, koe Toko Tolu, Tolu i Otua. Whampeke mo ilo e kehe. Taha'i Otua, koe hiu tala mai, eksoru pa hei wanoa, e Tolu. Ko siho vau koe Otua, pea kuikaha toi Otua. Kuikaha ua, ke ua pe Tolu e Otua, Tahape Otua. Tau ilo me toi ngai whakamooni e toi tapu, koe Toko Tolu, koe Taha'i Otua. Kono ua, koe Otua, koe Taha'i Otua, ka koe Toko Tolu. O ikai koe Taha'i Otua pe angatai. Ei koe tui whukea si owa witnessi. Si owa witnessi no tau mai nao tolu koe Otua, koe Taha'i Otua, o ikai ha Toko Tolu iai. Mana lewa te tau tolu, nau mimio e nau tolu ngai whorofora hange ko sionu wahe uruaki, ves uruaki ai peheai e kamataanga, ai kamataanga e nia ki muai he kamataanga ko aseni, si kamataanga asione ko matai i tānit. He kamataanga na ia ia whorofora, pea na e whiangai mo e Otua a whorofora, pea na e Otua a whorofora. Kamalewe vesi, sionu wahe uruaki ves tawha, pea na e hoko a whorofora, o kakano. Aia na tuk whaka wafa a sisu ka koe Otua ia, ko whorofora ia na e kamataanga. Aia, na e Otua a whorofora, whiangai mo e Otua. Tua koe tamai, tua koe alo, koe toko ua ia, pesona ia e ua. Whirea pesona, kunga akpe moe koe whirea whakalatina ia, ka kono whakatonga koe toko. Unga pe pesona ia, iai ulunganga o makehe ai e tamai, me ngahi ulunganga, me ngā aue, o makehe ai alo,
ngahi ulunganga me ngawe ma kehe lau mare ma ni ko person ai ko person o ku ingai ngahi ulunganga me ngawe ko aku kehe me person ko o he ke ulunganga ma kehe ko person ke e tolu ka Taha'i Otua ko Tolu Taha'i to ko Taha'i Otua ka ko Tolu kono Tolu ko Otua ko Taha'i Otua ka koe Toko Tolu. O ikai koe Taha'i Otua kai whakahaanga e tolu. Koe menu tu ikai kau whawhikau we siriana. E mea panga koe muto whawhikau we siriana au. Ka koe ilo ea ku hala me whakamatara koe. Koe whainga tuina e ui he moaksia si koe tui whakasāperi. Ka mata he bisopi ko sāperi. Na sinturi ki mua e whaa o i lotu. Na pehe e sāperi ia. Koe whakaukau e Otua koe Otua e taha pe ia ka koe whakahaanga e tolu. Ai koe whakaukau e ni pehe tokua koe tamai pe ia na hifo mai ia o hoko koe aro. O se koe palopare mafoki, e ka pana hifo mai tamai ia hoko koe aro, mani lau koe ke taha ia i he langi. Pa koe wheu i le vai koe whai koe ki he tui whakasāperi me kau whawhikau e siri ana. Pa koe hai le vai na te wholofora mai me i langi i baptise o si isu. Ai na e ongo mai le o e tamai ko alo koe, ko hoi fuaki ai. Wheu go whawhahe māmonga, ko hai le vai na e toi lotu kia si isu he kolosi, he hok Otua, na kiri aki au kai ha. So ai koe palo pare mai e tui whakasāperi, ai mea ko kulau kia tu kia koe siri ana, o pehe koe Taha'i Otua whakahaanga e tolu, o ikai ko ia. Koe Taha'i Otua, ka koe Toko Tolu. Koe koe nau Toko Tolu kehe. Ko si isu na i he ni, koe tamai na i he langi. Koe una Toko ua, Toko Tolu ke lau maare maa onyo ni frofro kia si isu, ai na hifu mai aho, koe Pentekosi. Ai ko whaamke ke maa o bitu, koe maa monga, Toko Tolu koe Tolu Otua. So witnessi, Taha'i Otua pea ngatai. Ue siriana, Taha'i Otua whakahaanga e tolu. Koe ngahi tui halaia e tolu, whaekana whakamatalai. Koe Otua, koe Toko Tolu, koe tahape, koe Taha'i Otua, ka koe Toko Tolu. Nea whamatala atu ke tā moritoni, ki tohi kui koe lotu kalafi. Ki tohi koe iako, kai ke toi kei pāki he ahoni, e mau ki tatau ai tai minau ke ngāwe, Kristo i tapu ko sia tautai, whamatala ai. Whamatala e toke tā moritoni, ai kehe o e Toko Tolu, pa moe nau taha. Pana ni ngāwe aki e tui i logo e tui a kare ke tone Charlesetonian Greed. Ai u pehe i he whamatala koe tui a kare ke tone, nga sin tui pe ni e whaa ki mua koe lotu, na hanga e siasi tui e ka apostolo, koe moe tui whakanaisia, pa moe tui a kare ke tone. Ai koe ngai tui koe ia, koe ngai me na e lau e siasi, koe heke whakamooni, koe whakamaa o po opo e mea tui ke siasi. Pe tui a kare ke tone na e pehe ai. Koe tamai koe kai koe alo ia pe koe lau maari e. Koe alo koe kai koe tamai ia pe koe lau maari e maa onioni. Koe lau maari e maa onioni koe kai koe tamai ia pe koe alo. Ai koe whehinga ia mua kisiasi ke mahino koe Toko Tolu kehe ka koe Taha'i Otua. Ai koe mea no whae ko whaam ke whamahino. Koe nau Toko Tolu mātok mahino o bito me tohi tapu. Hange kono baptaiso si isu na e ongo mai re o e tamai me langi koe uhi koe persona i o e tamai na i he langi. Na hifu mai lau maari e maa onioni ta tau o he lupe, ko he na i he langi pe me lau maari e maa onioni ko sisu, na ai kakano ai, o nofo sino ai kato ai Otua, rano ke apostol ko Paula. Aia, koe Toko Tolu mahino au bito me toi tapu, koe nau misteri, ai nau taha. Koe koe ke lawa ha me ai maaman ke ne hanga whakasi pinga, ai Toko Tolu kehe, kai Taha'i Otua. Ko Toko Tolu ko tau pei maaman, unau Toko Tolu kehe. Pe mahuinga ke tau ilo, koe koe tala mai unau Toko Tolu kehe, ka unau tau mua taha, pe kaweinga taha, pe misiona taha, ko meu whaam kia maamonga, kui kai koe ia. Ko meu tala mai toi tapu, koe Toko Tolu, koe taha pe. Koe Taha'i Otua, ka koe Toko Tolu. O mahina o bitoi me lotu koe si isu he kolosi, persona e tamai, na lotu koe persona o e alo. Pe kia pe haa ere hake, ke tamai, pe almai pita aho koe Pentekosi, ne mau me tamai e tala ofa koe ni lau maare maa onioni o ne riringi mai.
I he langi a persona e tamai a moe alo kai ling mai persona pe lau mare ma oni. Paange ke puke koe Otua, koe Taha'i Otua, ka koe Toko, koe Toko, koe Tahape.